Kay mamallay Rosario wawaykikunam hamusyayku punchawniki punchawpiya sumaqllata yupaychayku urkun q'asanta wasapaspa wawaykikunam hamusyayku. ¡Feliz aniversario! Escuela Catequesis Rural Cusco. Mamita y Rosario. Ñan catequista wawaykikuna chay kamushaykuña. Raymi chakuyniki p'unchawta yuyarispa. Decanatura Quispicanchimanta. Antamanta. Calcamanta. Quebrada Ondamanta. Paucartamanta. Urbambamanta. Parurumanta. Acumayumanta. Sagrario manta. Turaykuna ñañaykuna, kay raymi chakuyninchisqa sumaqta aparishasunchis. Kay viernes 3 de octubre p'unchawta suqta horas tardiykuymanta. Qallarinqa. Chaypita toseramusunchis. Kay alabanza kunawan. Los pescadores de Urcos, Juventud Cristiana de Chaguaytiri, hermana Remigia, Hinallata, Gorrioncito Mensajero, hermano Grimaldo Quispe, Chaymantata, hermana Timotea Luz y Vida de Huancarani. Luz del mundo de Colcaipata. Samitica. Aliñán. Hermana Flor Samelia. Nuevos Católicos. Mozos Causay de Chumpi. Huellas de Cristo. Sábado taup unchautata. Kusirikusunchis. Raymi chakuyninchis unchauta. Tusuywan. Takiwan. Teatro kunawan. Tukuyapusunta, Santa Misawan, Nukanchiswan Kasianka, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia. Chaytan Minkarikamusunki, Centro Arquidiocesano Formación en la Fe, Manuel Montero, Cosco Llactamanta. Chay Piña. Tuparamusunchis, Tincuramusunchis. Catequistas, Peregrinos de esperanza.